kubera iki wowe ushaka kumwica urinde wowe urinde mikrofone hano urinde shira mikrofone urinde uri nyina wabo witwa nde uri nyina wabo witwa nde uri nyina wabo witwa nde inde uri nyina wabo witwa nde nakubajije uri nyina wabo witwa nde ndakwica wamurogeye iki urushaka iki ntabwo urushaka kubera iki ngo mwiki ntabwo ugira ute uzakwicana n'umwana we kubera iyo mpamvu nturashaka wamurogesheje iki wamurogesheje iki imyenda atwaye niyihe imbaraga z'amaraso urukoma agasiga inyuma y'inzu wabigeze umuriro uragenda nagugenda sawa umuriro gerageza umuriro wawumvise umuriro wagize ute wamuteje uburaya gute protokoli abadiyakoni baba wamuteje uburaya gute wabikoze gute byagenze gute wamuteje uburaya gute imbaraga z'amaraso watanze amafaranga angahe yo kumurogesha meshi angahe wayatanze angahe ushaka kubera iyihe mpamvu ukora umugome nk'ubu ntabwo mushaka ushaka ko bigenda ushaka kwapa urumva ukibishoboye urabishoboye nohereje umuriro wamurekuye sakuza cyamugende sezera ifashe mu muriro mana muhoye ubuzima bw'uyu mukobwa amaso ye nabohoke amaguru ye nabohoke
nawe muzima mu izina rya Yesu. Amen. Wakomera Yesu amashyi menshi. Simon, ku itegeko ugomba kugenda. Ntabyo mvugana nawe. Ntabyo mvugana nawe. Uri kunyica rero. Uri gufata amaso kugira ngo abone ibyiza. Agomba kubona ibyiza. Azashaka, agomba gushaka. Arabikwemerera ariko ntabwo murekura none. Uramurekura none. Njye ntabwo negosiye nawe. Ahuri ni mu muriro. Aho hagaze ni mu muriro. Hagaze ni mu muriro. Hagaze ni mu muriro. Hagaho ni mu muriro utagende. Byuka babote. Tuvuye ngo amen. Abantu mwicaye muhaguruke. Muzamura amaboko yanyu muvuge ngo Yesu ni umwami. Abantu bemera ko Yesu akiri muzima bagire batya. Bandi mwegere inyuma, mwegere inyuma, mwegere inyuma. Abantu bemera ko Yesu akiri muzima mugire mutya. Numuhe icyubahiro. Haleluya. Cyane haleluya. Barizo umuntu ngo wizera ko Yesu akora ibitangaza. Mufata ukuboko mubwire ngo akiri cyawe. Ndakwica. Wamurogeye iki? Wamurogeye iki? Urushaka iki? Ntabwo urushaka kubera iki? Ngo mwiki? Ntabwo ugira ute? Uzakwicara n'umwana we kubera iyo mpamvu. Nturashaka. Wamurogesheje iki? Wamurogesheje iki? Wamurogesheje iki? Wamurogesheje iki? Wamurogesheje iki? Iki? Imyenda atwaye ni iyihe? Ni iyihe? Imbaraga z'amaraso Yesu. Urukoma agaciro k'Yesu wese. Shiraho mikrofone. Kubera iki? Wowe ushaka kumwicura imbere. Wowe urinde. Shiraho mikrofone hano. Urinde. 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 Shiraho mikrofone. Urinde. 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 Uri nyina wabo. Nyina wabo witwa nde? Uri nyina wabo witwa nde? Uri nyina wabo witwa nde? Inde? Inde? Uri nyina wabo witwa nde? Nakubajije uri nyina wabo witwa Daimoni wamurogeye hagaraye. Inyuma y'inzu wabigeze ute? Umva umuriro. 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 Uragenda nakugenda. Sawa. Umva umuriro gerageza. Umva umuriro. Umuriro wawumvise? Umuriro wawumvise? Umva umuriro. Wagize ute? Wamuteje uburaya. Wamuteje uburaya gute? Protokoli y'abakozi b'abantu. Wamuteje uburaya gute? Wabikoze gute? Byagenze gute? Byagenze gute?
wamutesha umuraya gute? Imbaraga z'amaraso, imbaraga z'amaraso, imbaraga z'amaraso, imbaraga z'amaraso ziragutuye, imbaraga z'amaraso uramurekura, kumurekura oya para rona watanze amafaranga angahe? Watanze amafaranga angahe? Watanze amafaranga angahe ujya kumuregesha? Meshi angahe? Wayatanze angahe? Ushaka ko ushaka ko yirirwa asaza na gusa kubera iyihe mpamvu ukora umugome nk'ubu? Ntabwo mushaka. Ushaka ko bigenda bita? Ushaka kwapfa? Urumva ukibishoboye? Urabishoboye? Nohereje umuriro, nohereje umuriro, nohereje umuriro, nohereje umuriro, nohereje umuriro, wamurekuye? Wamurekuye? Sakuza cyane ugenda, sakuza cyane ugenda.